Frigisheni ya gwethana na indo itakinyaniria ikiro niyo yatinda mwena wa Nyamakima guku Nairobi igitongorio ni abitha Flying Squad na abitha kuhurana na indo itakinyaniria ikiro. Abitha ya mathie mwe kwa imwe nginya mwako-ini wa Nyamakima grove ya keri mawabicini maria turia ni mitutu turatuite kimamo na kuria maratwarithagiria na mbere thuguri yo. Aria moima na icoka ndito manengerwo taribo na nyundo makure mirango kuri indo ici cikuhithitwo na thutha wa kuvucia abitha ya mavunja mirango iyo na kuhithukia indo icio. Jana tukafanya kazi ile tunaita multi agency tukiwa pamoja na wenzetu kutoka Flying Squad. Tulifuata habari kutoka kwa wananchi kuhusu bidhaa gushi ambazo zinauzwa na kuuziwa wananchi, natengenezwa na kuuziwa wananchi. Ihofa nene cia mafuko ma maigirira iria ria mutu macani gatagati ka indo ingi cia mamilioni ma mbeca kuria ni hamwe na maratathi ma nylon cia hithukio virigisheni-ini ino acabithia matiganite ya mafuku magikira mukonde ati mafuku macio matikinyaniria ikiro. Maelfu ya vitabu ambavyo kimsingi ni gushi, ni vitabu ambavyo havijatoka kwetu sisi wachapishaji. Abitha kuhurana na indo cia ngugo makiranira guthie na mbere kunyitithia thinga virigisheni ino nginya turia nime tuhuke kaimana makiuga imwe cia indo iria hithukitio ni ugwati kuri ugima wa mwiri wa muingi. Punitive measures are required in order to make sure that the people who are arrested are fined very heavy fines to deter them from doing this. Muingi ukihinyiririo na njira nene kugura mavuku kuri endia aria mahitukitio makiuga mavuku ta maya matire na kiguni kuri arutwo. Ikiwa kitabu kilikuwa kimechapwa vibaya, atasoma maandishi ambayo hayalingani na kile kitabu ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupitia kwa KICD. Giki ario kimwe gia ciiko nyingi cia ngugo iria ikoretwo igitwarithio na mbere guku bururi-ini na kuima Kenya kihoto gia kugura indo iria ikinyaniria ikiro na oho kuima mwonjoria uria wa ma kihoto giake.